bazaniye amahirwe nanone turi mu kibaya cyiza cya Buhaza. Mbese ugiye kurangira umuntu hano umurangira ku mashuri yo kuri Chapelle cyangwa hepfo yo kwa Kaje guhakwa mu kibaya kiri kugenda giturwa gake gake. Murabona amazu ari inyuma yacu ukuntu ari kuza adusatira. Iki kibanza tukizanye kuri miliyoni 10 z'amanyarwanda, gifite ubuso bugera muri 300. Naha hahinze imboga, murahabona hose ahantu hahinze imboga. Aha apana bura buhinge, kiriya ni ikindi kibanza. Hano rero turukwagurisha kuri miliyoni 10 gusa, kugira ngo tukurangire neza uvuye mu mujyi ugiye kuzahantu. Urabona kuva mu mujyi kugera kuri kaminuza ya UTB, ndavuga kaminuza y'ubukerarugendo. Kuva noneho kuri iyo kaminuza y'ubukerarugendo tugenda tudruwa ugahingukira ku mashuri yitwa kuri Chapelle. Iyo ugeze ku mashuri ari kuri Chapelle uhita uzamuka gatoya, uhita wabona akazu akanyubako ka toiture cache, kandi ako kanyubako niho duhagaze, turi imbere yako. Rero hano hantu ni heza cyane ku muntu waramuka aguza ahantu yakunguka, yabagiye kunguka amafaranga, kuko iki kibaya mu minsi iraza cyose kiraba gituwe. Rero nabigishoboka kubona muno muri iki kibaya ikibanza cya miliyoni 6 kuzamura kugera muri 10 na. Reka nkubwize ukuri, mu mujyi wa Gisenyi ndavuga mbuga ngari Majengo ndetse na Byaha gace gato kari kuri kaburimbo, ubu nago wabona ikibanza cyuzuye cya miliyoni 20. Murumva rero ko ibintu bigenda bihinduka. Uramutse uguza ahantu nkaha niyo wakibika mu myaka 10 cyangwa 5, myaka 5 gusa, ushobora kuba wungutse amafaranga ari bwikube kangahe ntavuze umubare. Ngaho rero muduhamagare kuri 0788 385 5. Nibihe byiza, turabakunda.